Dobar dan, ja sam Goran, trgovina Eurovrc, najveća specijalizirana trgovina vrtnih strojeva i opremom. I pred nama je jedna od trenutno 4 Robus kosilice u našem programu, kosilica na koju smo najviše ponosni i s onim što dobijamo s ovom kosilicom i za koje novce. Ovo je definitivno jedna od onih kosilica koju bi manje više svako ko ima ozbiljan teren, veće neravnine, zahtjevniji teren trebao imati. Znači radi se o kosilici koja ima 52 cm širinu, aluminijsko kosište, već znamo aluminijsko kosište koje ima benefite, i u principu koji su nedostaci. Jedan od nedostataka je da kosište mora biti debelo, stjenke, jer jednostavno kad nož baca te kamenčiće i druge predmete, ako nije dovoljno debelo kosište, ono bi moglo napuknuti. Onaj koji je benefit najveći je benefit da u principu nema hrđe. Koliko se čistili, ako se ne čisti, naravno možda neće biti dobro strujanje zraka, neće možda dobro kositi, znači treba čistiti dalje, ali u principu ako niste oprali, maknuli tu kiselinu s kosišta, apsolutno nema hrđe i trajat će, da ne kažem, vječno. Što se tiče načina košnje, 4 su. Imamo bočno, tu moram odmah staviti jednu malu opasku. Kod konkurencije rijetke su kosilice koje imaju aluminijsko kosište i praktički u ovom trenutku nemam ni jedne kosilice ili ne znam ni jednu kosilicu koja od konkurencije ima aluminijsko kosište, a da ima bočno izbacivanje. Znači ova kosilica ima bočno izbacivanje, stražnje izbacivanje, košara, malčiranje ili ti 4 u 1. Što se tiče motora, motor je Loncin, 196 kubika, 200 kubika, 6 konjskih snaga maksimalno, 4,9 je na izlazu dole na nožu. Što se tiče 52 cm, sve stavaju u red kosilica koje su blizu te granice za nekakve manje terene, makar iskreno ta kosilica se najbolje snalazi i predviđena je za puno veće površine. Ako imamo koliko toliko čistu površinu i manje terene, može se s njom odraditi, ali kad smo pričali o aluminijskom kosištu, rekli smo njezin minus plus, i taj zbog toga da može napuknuti, iako je aluminij lakši materijal od čelika, ali mora biti deblja stjenka, na kraju dobijemo veću težinu, znači kosilica negdje oko 44-45 kg. Znači ta kosilica ima nešto više težine. Sad, ako imamo grmove cvijeća voćke, stražnji je pogon, jesu veliki kotači, super kvalitetni kotači, ne samo da su lagani, nego kuglični ležajevi, znači najkvalitetniji pogon što uopće možemo dobiti na bilo kojoj kosilici, čuje se i po zvuku, znači ima stvarno kuglične ležajeve, lagere, ali kad imam veću težinu, imam grmove cvijeća voćke, morate malo dići tu ručku, idemo oko grma cvijeća voćke, znači nešto veću težinu, nešto više je potrebno snage gore da bi napravio pritisak na tu gornju ručku, tako da na nekakvim malim uskim područjima neće se savršeno dobro snaći. To ne znači da ne može, ali ona se najbolje snalazi na tim površinama većim do nekakvih 2000 kvadrata. Morali smo ograničiti, staviti nekakvu količinu koja je nekakav kao maksimum, makar da budem iskren, pošto tu pak se radi o super kvalitetnoj kosilici, kotaču, pogonu, svemu što ide kao dio te kosilice. Ova kosilica definitivno može i veće površine, tako da ne morate se brinuti ako imate 2200, 2400, ta kosilica će to uredno odraditi. Što se tiče, pošto je namijenjena za tipak veće površine, nema variomat, nema promjenjivu brzinu, centralno je dizanje, spuštanje, 20-25 cm, bez obzira koliko je gusta i kakva je ta trava, koliko često se kosili, ta kosilica to odrađuje stvarno zbog snage motora s lakoćom. Što se tiče podešavanja u 7 položaja, centralno dizanje, spuštanje i u principu ide do nekakvih 70-75 mm
znači oko 7-7,5 cm visina noža od poda, ali ona uredno, kažem, može kositi 20-25 cm. Što se tiče kotača, rekli smo da ne može biti kvalitetnije. Ova ručka isto tako, znači kod ručke možda je jedan jedini mali problem ako ju moram stalno vaditi, stavljati u auto. Znači ovaj donji dio ručke ima ova dva šarapa s jedne i druge strane da bismo ovaj donji dio odšarapili, preklopili, a iskreno nije to nekakav veliki problem. Košara se makne, ići će u auto, spuste se sjedala, može se prenositi. Kad se jednom složi, makar ne znam koliko će to ljudi često raditi, ali ovaj gornji dio, za razliku od većini kosilica, ima poseban sistem gdje možemo po mikropomacima pomicati tu ručku gore ili dole i prilagoditi visini korisnika koji s njom radi, što je fantastično. Isto tako, može se primijetiti da većina konkurencije, nažalost, ne razmišlja o tome, nema. Ovi imaju plastičan dio, gornji dio košare, dole je platno i ima ovaj, znači, to je indikator napunjenosti. Dok je košara poluprazna, prazna, zrak fino lijepo cirkulira, diže taj poklopac gore. Kad se on spusti, nama je to znak da je košara napunjena i da je vrijeme za pražnjenje. Znači, pošto je kosilica namijenjena za veće površine, za površine tamo najbolje oko 2000 kvadrata, ta kosilica nema taj variomat. Kažem, ja volim kad na kosilici imam još i variomat, kad znam za recimo takve površine, vrlo često će se desiti da će negdje uz nekakvu stazu, škarpu, ogradu, ako se radi kakva okućnica, vrlo često trava se buseniti, mogu dati kosilici da ide sporije, da ne trga tu travu, da ju fino reže, makar iskreno ako je to koliko toliko ravno ili ravno, ni sa ovom kosilicom to neće biti problem. Uključimo kosilicu, palimo, noževi rade, odradim bez pogona i lagano je ugurat, nije to nekakvo čudo, puno snage kad je na kotačima, nije ono, ne nosim ju u rukama, jednostavno ju lagano guram i možemo ići, znači, bez pogona. Još duže će ti kotači taj pogon raditi. Razina kvalitete na kotačima, kuglični leževi, lageri je takva da u principu možemo očekivati da sigurno će proći 6-7 godina prije bilo kakvog uopće diranja kotača, pogona, jer stvarno se ne može kupiti kvalitetniji pogon od ovog koji su u ovom slučaju stavili na ovaj model kosilice. Onaj koji je možda jedini pravi minus, što na ovu kosilicu, znači na ovom gore držaču, su stavili samo jedno mjesto za osvježavajuće piće i to ćemo kod ove kosilice uzeti kao jedan jedini minus, a ljudi koji su malo stariji, recimo kao ja, možda ćemo uzeti da je taj faktor težine možda jedini pravi problem, jer kažem, ako imam puno grmova cvijeća voćke, ako to moram odraditi na mišiće i moram ju dizati na kotače, odraditi bez pogona, okretati lijevo desno, onda jednostavno svaka kila se tu računa i to što je tu prelazi tih 43, negdje 44-45 kila je već zavidna težina kosilice. S druge strane, to što su kvalitetni kotači, veliki kotači, kuglični ležajevi, lager, što je aluminij, stvarno se ne moram brinuti da će išta otići. I sad, opet, kao i kod prijašnjih kosilica, ovdje ću se osvrnuti, znači, na nekoliko stvari. Prvo je motor. Što se tiče motora, 6 konjskih snaga ukupno, 4,9 dole na izlazu na nožu. Znači, ja sam tu u ovom trenutku kad radim ovaj video već 10 godina i ja moram biti iskren, mi nismo imali ni na jednom proizvodu, ni jednog proizvođača, ni jedna verzija Loncin motora nikada niti jedan problem. To, moram biti iskren, vrijedi čak i za većinu drugih proizvođača. Rijetko kad su nekakvi problemi, kod Honda se zna zaštopati taj ventil, treba ga nekad propuhati, ali rijetki su kvarovi, ako nešto ode, to će puknut, otići starter, otići opruga, otići će startno uže, nekakve gluposti, sitnice. Ali ne mogu se sjetiti nekakvog problema s ovim motorom. Znači, super kvalitetan motor, super jak, pouzdan je, probajte malo posurfati, potražiti koji šta je Loncin. Loncin je stvarno velika firma i stvarno motori su fantastični.
Što se tiče aluminija, savršen, fantastičan benefit, možda nije moj jednostavno zbog težine, ja gledam šta god da kupujem, šta god da koristim, dosta mi je važan taj faktor težine, malo više ima kila, ali sad imam otvorenu površinu, zahtjevan teren, bože moj, koristim pogon, nije da ju nosim na leđima, nije da ju nosim u naručju, pa teška je i to. Nemam puno voćaka, grmova, cvijeća, kosilica savršena, fantastična, savršeno radi. Ako imam nešto mlađa osoba, recimo od mene, već bez ikakvih problema će se raditi, kositi. Što se tiče kotača, kuglični ležajevi, lageri, novac ne može se kvalitetnije kupiti. Što se tiče dijelova i servisa, za sad smo ovlašteni servis jedino mi, Eurovert, tu u Zagrebu. Iskreno, većina stvari, kotači, sajle, remeni, ovako i onako ne idu pod servis. Mi, pošto ih mi distribuiramo, krenuli smo s ovim brendom, a pod drugim imenima se već nalazi na našem tržištu, da sad ne spominjem brendove. Definitivno dokazan proizvođač, dokazan proizvod. Mi znamo da je ovaj proizvod fantastičan, odličan. Što se tiče jamstva 2+1, bezuvjetno 2 godine, ako se radi taj servis produženja jamstva, onda se dobije i godina 3. Fantastično. A ako radimo na tome da i drugi u tom servisnom roku rade servis, da to proširimo van Zagreba i okolice. Nadam se da ćemo i to uskoro riješiti, vjerovatno hoćemo. No uglavnom, Loncin motor daje nešto u servisnom roku, da nešto ode na motoru, a neće. Mi imamo dijelove. Ne da ih naručujemo, imamo dijelove. A ako ode bilo šta od pogona, ovako i onako nisu dio jamstva. Ako se stvarno desi nešto da je bilo loše složeno, a nije, u tom slučaju riješit ćemo mi ovdje, poslat ćemo dijelove, neko će to odraditi ili kad se dolazi u Zagreb odradit ćemo mi. Svejedno, odradit ćemo, nije nikakav problem. I sad imamo onu najvažniju stvar, to je cijena dijelova. Pošto ih mi distribuiramo pod našim imenom Robust, našim registriranim imenom je, mi smo htjeli da imamo sve dijelove, imamo apsolutno sve. Stvari koje vrlo vjerovatno nikad, nijednom, ali nikad neće otići od ručki, kopči, šrafa, matica, imamo apsolutno sve. I sad onaj najvažniji, što većina konkurentskih kosilica, proizvođača, brendova, ne da nema, nego nema i na centralnim skladištima i vrlo često se čeka po mjesec, dva, a određeni brendovi, a da baš sad ne imenujem koji brendovi, imaju to na razini i 3 i 4 mjeseca. sad, da je super, jest da je cijena, kad uspoređujem cijena dijelova, što se tiče motora, apsolutno je konkurentna. Što se tiče dijelova kosilice, po 3, 5 puta, 7 puta jeftiniji od sličnog dijela kod bilo koje konkurentske kosilice, zavisno s kojom firmom, s kojim modelom uspoređujemo. Neće trebati, ali kad treba. Znači, ja znam kad naručujemo za druge brendove, recimo deflektore, plastike, poklopce, običan komad plastike, pa to zna koštati. Vrlo često nije tak nešto ludo skupo, ali kad pričamo o čekanju, u ime Bože, to stvarno zna trajati, kažem vam, najiskrenije zna trajati po 3-4 mjeseca. Ovdje se ne morate bojati, sve smo obezbijedili, sve imamo na lageru i sve košta nekakve smiješne novce. Što se tiče izrade na najvišem mogućem nivou, znači što se tiče košare, ručke, možda ove ručke, ove plastike, možda na prvi pogled neće djelovati nešto, ali najiskrenije, nama ovo jedna od najprodavanijih kosilica i moram samo reći da siguran sam da nećete imati najmanje problema. Znači, ispod ovdje poklopca, ovaj poklopac ne zatvara se u potpunosti, imamo da trava može ići stražnije, makar ne samostalno, to ako je viša trava, onda bi to koristio u kombinaciji sa bočnim. Znači, tu je taj čep za malčiranje koji se gune unutra i onda ovdje imamo deflektor. Kad imamo bočno izbacivanje, možemo uvijek otvoriti to stražnje,
trava, ti kamenčići i sve to neće ići po nogama. Ali evo ga. Kad je bočno, dovoljno je velik otvor, već on sam je dovoljan, ali možete izvaditi ovaj čep, izvaditi košaru, onaj višak trave da ne bi slučajno došlo do gušenja neće doći jer je super kvalitetna kosilica i super kvalitetan motor. Dio te trave će ići od traga, znači nema šanse da dođe do gušenja. Znači imamo bočno, stražnje, kad zatvorimo to kosište i zatvorimo bočni ovaj deflektor imamo malčiranje, usitnjavanje i košaru. Što se tiče centralnog dizanja, spuštanja, super jednostavno. Jedino se samo sjetite da aluminijska kosilica ima nešto više težine, pa i kad se diže treba malo pripomoć drugom rukom, ali to stvarno u životu nije nikakav problem. Kada ste tu ne morate ništa brinuti. Što se tiče zaštite s donje strane, naravno, same remenice, remen je super zaštićen. Kad idete čistiti prat, jedino stvar da kod ove kosilice zbog težine bi uvijek išao koristiti priključak za brzo pranje, iako osobno nisam neki veliki fan toga. Vidite ovdje, ovaj narančasti dio, to je taj priključak za brzo pranje i moram biti iskren, kad bi to koristio, tu bi definitivno kosilicu tada spustio, stavio na potpuno ravnu podlogu, na nekakav asfaltiran ili nekakve ploče, betonske na jedan nekakav ravan dio i spustio kosilicu skroz dole, da ta voda ne može odmah iscuriti ispod kosilice, nego da fino sve očisti, opere. I ljudi vrlo često govore, gle, koristio sam priključak za brzo pranje, pa to niš ne valja, prao sam pa niš ne opere. Može, opraće, neće biti savršeno, ali bit će dovoljno dobro, ali morate kosilicu staviti na ravnu podlogu i spustiti kosilicu na najnižu moguću visinu i tada to funkcionira i radi. Znači, jedna kosilica koja definitivno zaslužuje taj Pro u nazivu, Alupower Robust Pro. Apsolutno kosilica koja stvarno može dovoljno toga napraviti, super kvalitetni kotači, lageri, kosište, motor, apsolutno sve na mjestu. I sad, onaj najbolji dio. Malo je kosilica koje imaju aluminijsko kosište i od onih koji imaju, pouzdano mogu reći da na hrvatskom tržištu ne postoji kosilica sa aluminijskim kosištem 52 cm širine ili tu negdje, a da je i blizu ove cijene, a kamoli da je ta ili da je niža. Znači za nekakvih 550 eura ili još je popust, još je niža cijena oko 500 eura za jednokratno plaćanje. Znači za 500 eura kupiti ovakvu kosilicu s ovakvim motorom, ovim mogućnostima 4 u 1, ovakvim kotačima, lagerom, dijelovi da budu nekakve smiješne, bizarno smiješne cijene, znači da bude super povoljno, apsolutno jedna kosilica se ne može dobiti. Vrlo često nekakvi približnih, znači ovi gabariti i ove cijene, recimo da su ovi motori, da je čelično kosište, će najčešće kod većine konkurencije biti tamo negdje na razini 800-900 eura, a ako je nekakav još brand, onda to ide na 1000 pa do nekakvih 1200 eura. Znači, ovakve dve kosilice za jednu čelično kosište približni performansi, približnih mogućnosti, i morate jako dobro paziti kako se pere jer počet će hrđaviti, najčešće je čelično kosište. Apsolutno ne znam koja se firma sa kojom kosilicom, koji brand, koji proizvođač može uopće mjeriti i mislim da taj odnos dobiveno uloženo i koliko bi ta kosilica po svemu sudeći zbog kosišta, kotača, motora trebala i mogla trajati. Ja iskreno ne vidim koje se može približiti. Još kad na sve to dodate cijene dijelova, kad konačno i bude trebalo i ne čekam mjesec, 2, 3, 4, nego imamo ih odmah na lageru, apsolutno dođe kao best buy i po mom osobnom mišljenju nema nekakvog razloga
da se čovjek ne dođe i ne kupi istovremeno dve kosilice. Znači tamo gdje ja vidim taj problem je meni osobno, i to pričam sada iz ove osobne perspektive, a to je da je nešto teža za malo starije ljude. Posebno kad imamo puno okretanja na zadnjim kotačima, pa imamo puno grmova cvijeća bočki. U tom slučaju će možda biti mrvicu za moj osobni ukus preteška, inače fantastično kvalitetna. I ako mi ne vjerujete, jednostavno uzmite bilo koju kosilicu koja ima ovaj motor, uzmite 52, 53, 55 cm širinu, pogledajte neko čak i da nisu kotači veliki, da nisu ovako kvalitetni, da su samo lageri, da nisu kuglični leževi, bilo kakvu sličnu kosilicu, pogledajte cijene i vidjet ćete da ste mogli kupiti dvije vrhunske kosilice, znači dvije ove kosilice za takvu jednu. Znači, ona sama za sebe priča, jako dobro se prodaje i apsolutno nema razloga da ne odaberete ovu kosilicu. Mislim da stvarno kosilica je čista prva liga i mislim da smo mi kao firma kad smo birali, tražili i htjeli da modeli izgledaju onako kako smo htjeli da izgledaju, da je ovo bio pun pogodak i za 500 eura se apsolutno ništa ne može kupiti, a kupiti nešto ili bilo što, nego ovakvu fantastičnu kosilicu je apsolutno savršenstvo. Znači, dođite, pogledajte sami, pogledajte kako je napravljeno to kosište, pogledajte kako su napravljeni ti kotači, pogledajte koji je to motor, stavite gore cijenu i probajte usporediti sa bilo kojom drugom kosilicom i sami odlučite. Znači, po meni odlična kosilica, mislim da zaslužuje da ju Eurovert uvrstio u našu ponudu i definitivno vas neće razočarati. A to što ima mjesto samo za jedno osvježavajuće piće, to ćemo je nekako pregledati ovaj put, iako su uredno mogli staviti dva, ali ima vremena za napredak i to će vjerojatno biti u jednoj od budućih verzija. Evo, to bi bilo to za ovu kosilicu. Hvala lijepo.